I can see what we are, don't know where we belong. Wanna know what you're thinking, wanna know if something's missing. Started stories before, but they ended up short. Get me up to higher places, want you to fill my pages. Is this for real or is it just a fantasy? Are we for now or is it really meant to be? Are you still in my arms when we've read out all the parts? Deň 3. Dnes ideme z Funchalu z prístavu katamaranom pozorovať veľryby a delfíny. Malo by to trvať od približne 12. do 3. A pravdepodobne ideme na otvorené more. Hej. Takže to bude zaujímavé. A dúfam, že sa nám podarí niečo vidieť. Normálne sme našli McDonald's v centre Funchalu, ale akurát sme našli jeden obchod s dresmi, ale sú tu iba portugalské a väčšina iba Cristiano Ronaldo. No. Ale moc sa na ňo nepodobá. Kto by ste chceli, je to v centre Funchalu pri prístave. Tak nemajú tu len dresy Cristiano Ronaldo, ale majú tu aj červené nemecké. Ja sa v tom nevyznam. Toto je španielsky. Dobre, to je španielsky. Tu je ten lepší hráč. Dobre, je najlepšie. Takže toho našli. I know it's a little bit too much for sure. So cold, but we're always coming back for more. Egos in this wicked game, it's all for sure. Oh, I've got you. If we figured out. Odtiaľ to inak sú to prístavu. Potom chodia tie lode, ak chcete ísť pozorovať delfíny alebo veľryby. Tak túto, ale musíte si to zakúpiť online, musíte kupovať dopredu. Lebo všetko sa to musí kupovať dopredu, aj tie turistické trasy, aj všetko. Takže jedine online. Bude to aj niekedy zelená? No. What it's all about takes a second and then we're back it again. Coaster ride for the triggered minds, but I don't ever want us to stop it. Go ahead, to let me smile from for all I care. Just wanna stay close, don't take that. Ain't gonna leave you. O poriadok. Chvíľku, vidíte pani. Známe tak chodníky. Tu sme v prístave a ideme hľadať náš stánok, v ktorom si máme vyzdvihnúť vouchere, teda zameniť voucher na palubný lístok. Ak si dobre pamätám z tých opiskov tam. Takýmto niečím pôjdeme. Sme zistili, že v Mekači v Portugalsku, teda tu na Madeire, majú rôznu ponuku polievok. A bola tam mrkvová, špenatová, fazulová a vývar nejaký zelený. Takže Maria ide, no. Maria pôjde a všetko vám to natočíme. Dáš? Nevyskúšaš? Takže ona nevyskúšala, ja vyskúšam, takže ja vám to natočím. Just wanna stay close, don't take that. Ain't gonna leave you. Touch of a million.
lístky na katamaran. Tak to vyzerajú. A už čakáme. Ináč, keď si budete tie lístky, keď si budete meniť, ste vouchere na palubné lístky. Tak choďte jeden z vás čakať už do rady, aby ste nestali potom v takýchto rade. To je za vami. A máme také dobré miesta na tej lodi. Nakoniec to dopadlo tak, že máme celkom fajn miesta a sme rovno pri kraji. Takže jak niečo uvidíme, tak uvidíme. Tí, čo budú v strede lode, asi neuvidia vôbec nič. No. Second and then we're back it up again. Coaster ride for the triggered minds, but I don't ever want. And on the rooftop we have our sailor Anna. So now Fernando and Anna are going to show you how to use the life jacket on emergency case. You just need to put the life jacket over your head, pass the belt around your waist, close the belt in front and just pull it to adjust your body. After this you jump into the water and start praying. Points of the island and places where you guys can go. Here inside the boat we have a bar behind our captain. If you need something from the bar, just ask one of our crew members. We have some snacks like Pringles, Chips Ahoy, these small traditional Portuguese tarts. We also have some soft drinks, beer, wine, Prosecco, and also some cocktails like Aperol. Pessoal, estamos a ter um avistamento espetacular. Temos aqui duas grandes baleias e os golfinhos roazes também aqui em frente a estas duas embarcações rápidas. Vamos é que ter que aguardar um pouco afastados até que deem saída da área de observação. Mas já temos então observado aqui um pouco mais afastados. Encontrar aqui duas grandes baleias, dois gigantes do oceano e também um grupinho de golfinhos roazes. Já tivemos a confirmação dos golfinhos, uma vez que a Ana é bióloga marinha e já consegui identificar alguns destes golfinhos pela sua dorsal. Most of the times I think I'll make it through, but all that it takes is one image of you and it shivers. Nobody knows the way it shivers. Nobody knows. It hurts just a little when I'm with my friends and we drink till we're done. Yeah. So I can't remember how it would feel to. Ak tu vidíte tú lanovku, tak do tohto mesta sa dá dostať iba lanovkou alebo loďou. Wake up in that bed right beside you. All of the memories I tried to erase just. Ľudia nemali fazulkovú ani mrkvovú, tak som si nakoniec dal špenatovú. Ale není to bohvie čo, no. Akože už som jedla určite aj lepšie. Inak sme sa zhodli, že tento mekar má dosť dobrú lokalitu, lebo všetci z toho prístavu, z tých lodí, z tých katamaranov, kde sme boli aj my, sa idú sem najesť a majú tu potom podľa mňa dosť veľké tržby. Ale dneska sme tu dali na klasiku a dali sme si hranolky a zmrzliny a ľadový čaj. Aktuálne sa len prechádzame po meste a kupujeme suveníry. To je naše. Čuli ste 20 € do radšej ovocie. A to sa pestuje tiež tu v Portugalsku. Tak sme akurát našli predajňu Rolex. Ako môžete vidieť. Tuto.
No, mimo naszej cenovej, teda tuto. Hej. No ináč parkujeme v centre mesta a nevieme, že za koľko na hodinu, takže dúfam, že tam prídeme a povedia nám, že 50 €. A to potom ten výlet vyjde draho. Mydla s Cristianom Ronaldom. Ideš veľká pravdy. Dá zaplatiť. Dávame. Takže platíme za koľko hodín? Za 5 hodín asi? 5 hodín 53 minút. Platíme... Co to není, ale platíme 7,90. Takže to ešte celkom v pohode cena. veľrybu a nejaký hejno delfínu, to nám povedal ten kapitán, že je tam akože nejaké zgrúpenie tých delfínov. Takže sme videli delfínky a videli sme nejakú veľrybu, ktorá sa dorastá až do 16 metrov. Takže akože bolo to pekné a hodilo nám sa len potom zábery. Tak uvidíte. Ináč, ak sem pôjdete, dávajte si pozor na tieto obchodíky s tým ovocím. Lebo akože po tých uliciach, radšej si to vždy kúpte v obchode, aj keď možno bude trošku horšie vyzerať, ale reálne za 3-4 ovoce tam zaplatíte 50 eur, čo není málo, hej. Takže radšej v obchode. Something's in the air. I can feel it everywhere. Every color seems to bloom, and there's light in every room. Now that you're looking up, I can see it in your eyes that lately it's been tough. But now the sun is rising. We're new people, let's be new people. There's summer. Don't let me. Ideme proste na nejaký výhľad, ale nemôžem vedieť, že kam. Takže vám to natočím už tam na to. No hej, ale to podľa tohto neviem, ako to vyzerá. Down, down, down. Don't let me down, down, down. I wanna be up, 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 so high. 'Cause I've been down, down, down. I've been down, so down, and now I'm done. I'm aiming for the sky. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Predával tu jeden pán nápoj z cukrovej trstiny. 3 deci, stalo to 5 eur. Nič hnusnejšie sme nikdy v živote neochutnali. Takže poďte na tento krásny výhľad. Radšej si zoberte čistú vodu. Ja, genau. Ja, okay, also habe ich jetzt nicht weiß, was ich da war, aber da hat die Klippe nicht fotografiert, sondern die Katzen. Das ist das Einzige, was ich nicht meine. A čo chce mena? Da ist er, da drüben. Hannes! Weißt du, wann ich Na Angličanky, hej?
Aiming for the sky. Everyone got stories. So let's start Ukáž mi ten papierik, lebo ja by som rada povedala, že ako sa to volá. Cabo Giaro. tears that keeps crippling. Now they're looking up. I can see it in your eyes that lately it's been tough. But now the sun is rising. Ja som na to bezpečný spot. Pekne na betone. Ešte sa ľudia prechádzajú potom preskúrnu, ale ja neviem, no. Ako je to 500 metrov asi. Dobrá, dobrá. Není to príjemné pre môj žalúdok. Let's be new people. There's summer. Don't let me down, down, down. Don't let me down, down, down. I wanna be up. Je to celkom dobrý biznis, lebo osoba stojí 5 eur. Vstup pre osobu stojí 5 eur a reálne tu strávite podľa mňa tak 7 minút a idete preč. Čiže sme zaplatili 10 eur za 7 minút. I'm aiming for the sky. Don't let me down. Don't let me down. Aiming for the sky. Don't let me down. To je ten vodopád, ktorý padá zo skaly priamo na cestu a je asi podľa mňa najznámejší z celej Madeiry. Tak vám to ideme natočiť. Akurát sme zastavili pri takomto malinkom stanočku smerom na ten vodopád, o ktorom som vám pred chvíľkou hovorila. A normálne si môžete zobrať, čo chcete za hociaký dobrovoľný príspevok, čiže nemusíte dať ani nič a môžete dať proste koľko chcete, ale zároveň nemusíte dať nič asi. A sú tu banány, jablko, orechy, vína, je tu všeličo. Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without To už je ináč po novom zákaz vjazdu, takže by ste tu nemali parkovať ani autami, ani by ste proste motorkami, ani ničím. Ale musíte si to vyšľapať peši ako my. A ten, kto pôjde, samozrejme, mu príde pokuta. To je viac než isté. your eyes are shining like the stars. I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day, and I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. I can see the sun staring at you when you make that smile. I'm moving closer to you now. I can't get close enough somehow. And I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day, and I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. I don't need anybody, I don't need anybody else. No one will ever take me, no one will ever take me away from you. I promise I will hold on to you.